U nastavku takmičenja prve lige za odbojkaše, ekipa Spartaka na svom terenu ugostila je sastav Jedinstva i Stare Pazove. Iako su igrači Spartaka za ovaj meč pripremali odmah posle završenog prvog dela prvenstva, očigledno to nije bilo dovoljno da se pobedi lider na tabeli i ekipa koja u dosadašnjem delu sezone ne zna za poraz. Spartak Jedinstvo 1-3. Ne može se reći da domaći igrači nisu želeli pobedu, ali iskustvo na strani gostujućeg tima, kada se lomio rezultat, kaznilo je domaću ekipu. Izgubili smo utakmicu koja nam je mnogo značila. U principu sad smo i faktički ispali iz te neke trke za Superligu. Žao mi zbog toga, po prikazanoj igri danas generalno to nismo ni zaslužili. Zašto je to sve dobro? Moramo da se zapitamo, možda je ovo sve prerano za nas. Generalno kao tim, kao ekipa, mi smo mladi, verovatno će nam dobro doći cela ova godina kaljenja i da pokušamo eventualno nešto sledeće sezone da uradimo.